ndaka miongo 38 yes nene kule kwenye mwene ete kulio ete kukaenda ukaizeta na wasiwasi kule mkono oh sorry sorry mwana habibi ni langite mwana habibi ni no liloga na weva ona keka nengiti ko ninyungi wakitimba ndikuya tuongwaje wilangite with ya mwene etanyuke bendelia elia egole ya wane rupatie ke uwe ndo toke wa ne mutha we ba yamwe ipothetwe muno kana inene awana ni tabia zia ritimba ki tabia mbaya sana kana kwa beki ndukiga ba juma mutembe no inene awana ipothetwe Niketimba ndubothie nyo ngithio ubeba nayo wichiwache kitimba waweta wolo musuna wiwoka petanga hakuwache kitimba waweta mbatua waweta mbatua peta mbatua si sawa okay tawacha kuna muni wosu musuna musuna ni wonene ya wanai lakini mbatu kwa siyo ndo mbatu uombo ni achio bao kwa wako liuniki lago liuno ndo pe research na nasoma abantu ndio musomi musomi kuona ni kana you ataalamu ma science na madaktari alama na utweka wa uiti wando very good me aseyu ike nebatoneka ukethia ta mundu no ubebe